Ikaze kuri mwese mudahwema kubana na Nkerabigwi TV, ikaze aho muhamuherereye hose. Ngira ngo ni inkuru navuga ngo idasanzwe, ni inkuru navuga ngo ikangaranyije y'umugabo n'umugore we bashinjwa kwica umugore w'umuturanyi wari waje mu rugo rwabo kugura imyaka. Uti byagenze bite? Ni inkuru unyemerere nze gutangira nkumvishe ano majwi gato, unyemerere nkumvisheho gato aya majwi aba baturage bafite. Na majwi navuga ngo asa nagaragaza ikibazo uko kimeze. Aratema inyama ku yindi nk'igice cy'umugore bwa mbere uhereye hejuru y'igitsina kugeza mu gatuza harimo ibice bine. Ngayo nguko rero nuko babisobanura. Reka nse no gusubiza inyuma kugira ngo ubashe kumva ayo majwi neza, wumve ubukana afite. Aratema inyama ku yindi nk'igice cy'umugore bwa mbere uhereye hejuru y'igitsina kugeza mu gatuza harimo ibice bine. Ngayo nguko ni uwo nta wundi uri kugarukwaho rero, naho mu karere ka Gisagara, ni mu murenge wa Mugombwa, mu kagari ka Mukomashyara, ni mu mudugudu wa Karangabo. Ni inkuru navuga ngo y'uwitwa Ndayisaba Felicien ndetse na Manishimwe Rebeka, bavugwaho kwica umugore bahamagaye mu rugo rwabo kugira ngo aze abagurire imyaka. Ni umugore witwa Violette Tuyizere rero wari wageze navuga ngo mu rugo rwabo, ariko nyuma akaza kuburirwa irengero. Uti byagenze gute rero? Ni inkuru abaturage bagenda bagarukaho, ariko nge ni inkuru nkesha ibitangazamakuru bya TV na Radio 1. Umva ukuntu bamwe mu baturage baganiriye n'iyi televiziyo imwe mu zikomeye mu Rwanda, nuko babigarukagaho. Namaga mbona nk'abantu bapfuye baguye kwa muganga, ariko umudamu yapfuye rwo narabyiboneye, yaratataguwe umubiri kwawo, ibice by'umubiri kwabyo. Urumva ko ni inkuru barasobanura uburyo cy'ibice by'umubiri by'uyu mudamu navuga ngo byagiye bigirwa rwose mu buryo navuga ngo buri ndengakamere. Nabikubwiye ko ari inkuru nkesha TV na Radio 1 rwose hariya mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mugombwa. N'ubugome navuga ngo abaturage bibagowe no kubusobanura, cyane ko ngo ari inkuru navuga ngo ndengakamere. Jenoside yabayeho abantu bica abandi, ariko kubw'ibyo ngibyo ntabwo twese twumva n'umubaga badusigiye agahinda tutihaye tukihariye ibitumwanditse ku muntu wacu tugamije gushyirwa ahubwo baturage kwacu. Navuga ko ni inkuru aba babyeyi bagarukaho, ariko bakavuga bati ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru rwose navuga ngo ibabaje, ariko ni inkuru navuga ngo atari ubwa mbere, cyane ko uyu mugabo Ndayisaba Felicien uvugwaho kuba ari we wihishe inyuma y'urupfu rw'uyu mubyeyi, navuga ko rwose asa naho atari umuntu ugize. Kugira ngo wumve uburemere bufite, banza unyemerere twumve mama w'uyu Felicien ukuntu abisobanura, cyane ko ngo aho basanze uyu mubiri wa Violette barawuciyemo ibice mu buryo navuga ngo ndengakamere rwose, ngo byari ibintu bisa naho bibabaje cyane. Abaturage baravuga bati ni ibintu rwose twavuga n'ubwicanyi tutaherukaga kubona hano mu gace kacu, bati rwose ni ibintu byatubabaje. Nk'uyu mubyeyi ni nyina aravuga ko bikekwa ko hari n'umuvandimwe we nawe ushobora kuba yarishwe n'ubwo buryo. Inkuru navuga ngo ibabaje, ni inkuru ibabaje, ariko by'umwihariko Nkerabigwi TV tuba twababereye hafi kugira ngo tumenye ikiriho. Kugeza ubu rero nuko uyu Ndayisaba Felicien n'umugore we Manishimwe Rebeka kugeza ubu bari mu maboko y'inzego z'ubutabera, by'umwihariko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, kugira ngo babe bakurikiranwaho iki cyaha cy'ubwicanyi.
navuga ngo cyabereye mu murenge wa Mugombwa mu karere ka Gisagara ni majyepfo y'u Rwanda. Amwe mu makuru Nkerabigwi TV yamenye nuko umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo ni CIP Kamanzi Hasani yahamije iby'aya makuru, avuga ko ndetse ng'iperereza ryatangiye kugira ngo bakurikirane banamenye ukuri ku rupfu rw'uyu mugore Violette Tuyizere. Navuga ngo wishwe mu buryo bubi cyane ko ngo umubiri we bawuciyemo ibice. Hari n'amakuru amwe namwe avuga ko ngo hari ibice by'umubiri bishobora kuba byaragaburiwe imbwa, ndetse ni nyuma yuko nyine uyu mugore Violette ageze muri urugo aho yari yatumweho kugira ngo aze ahagura imyaka y'ibishyimbo bari bejeje, cyane ko ngo yari asanzwe abagurira ibi bishyimbo mu gihe yabaga ari ku mwero wabyo. Ibice rero bindi bivugwa ko ngo byajugunywe mu bwiherero, bikajugunywa mu bwiherero burebure cyane, aho rero kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 Werurwe uyu mwaka 2026 haje kuba habaho igikorwa cyo kuba bataburura uyu musarane bakawusenya bakabasangamo ibi bice. Bivugwa ko mu bintu byasanzwe muri uyu musarane harimo ndetse n'imyenda y'umuvandimwe uyu Felicien nawe waburiwe irengero, ariko ngo bakajya bigamba ko bashobora kuba ari bo bamwifukanye, nubwo bitaremezwa n'inzego zibishinzwe. Ariko ngo nk'igare rye ngo rikaba ibice byaryo naryo ryasanzwe mu nzu y'uyu Felicien, iri gare ryararishwe naryo baraciyemo ibice bigiye bitandukanye. Ni inkuru navuga ngo iteye agahinda, ni inkuru ibabaje, ariko ni inkuru nyine navuga ngo inzego zibishinzwe, inzego zirimo polisi y'igihugu, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bari gukurikirana kugira ngo bamenye ukuri kwabyo, ndetse n'urupfu rw'uyu mugore kugira ngo rumenyekane. Ni umugore ngo wari umaze iminsi yaraburiwe irengero, ariko akaburirwa irengero nyuma y'uko yari yaje muri uru rugo kuhagura imyaka, ariko abandi bagategereza ko agaruka agaheba. Kuri uyu munsi wa gatanu rero ubwo habaga igikorwa cyo gusenya ubwiherero aho byakirwaga ko ari mari, baje gusangamo ibice by'umubiri we nkuko nabigarutse, nkuko bwagiye mubyumva muri amwe majwi Nkerabigwi TV ikesha TV na Radio 1 mu makuru yabo babataye. Nuko nyine byagenze. Munyemerere mbashimire mwebwe muzawe n'amakubana na Nkerabigwi TV. Niba utarakora subscribe, akaniko kanya ngo uyikore, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Muri ya makuru navuga ngo utasanga hani, cyane ko Nkerabigwi TV ari isoko y'amakuru yizewe azira impuha, ni iwabo w'amakuru. Navuga ko nta handi wakora amakuru uretse kuri Nkerabigwi TV. Kanda subscribe niba utarayikora, ubundi usangiza amakuru abagukurikira kugira ngo ibiganiro bya Nkerabigwi TV bijye bikugira.